Doctor, Emma, chairman. Rwarire babakira Munonga musite already of course muri musite ni ngato abakira kacheka home ground ya Soka. So to expecting friendly game harbo kurwaza na of course the mpira mwene omukona mukonka mwene tabi byamani otherwise tubendeza je kandi nkanye ningendeza timu ya Green ngwesinje kubera agendeke isatero ndabiki amakuru Mwebare Munonga deputy mayor abarwarire ubwo deputy mayor wambara South no the way north kandi no muzana umpira by the way konga foto byabo mwembeze ya Jatina inazande side yose because no wa member wa Soka Rwarire naenda na kizana so bari gamba then abutwinaha no muzocha wa honorable mwine mpaka from Bareste South Moses Mukama nakubda chika kucho Obuyambi ho then you know sports office Bareste akarbo district hatari wa state when the right person first yeah hatari umuchimbi wachita meremo is lobbying artificial na kwa artificial staff very soon doing great work you know honorable councillor Iga from Bareste South akozomo muhango ko kumupuraisinga kwa yo mtawuni okunwa garesente za PDM uko kwa side ejo so na timu yana kuchereza tuno muonge kawa abunowe mobilizer wa abazana amakurde baloya ba doctor nibindi muno professionals bino mugasho Munonga murembo rwite so mukuzana nabo so mutabatera mukujya ngo nkabacu batwaze njya nchake mbaza kwamba kora mande timu ejo Rwarire mutanu murani promoting radio West bashesha bwizire so I don't only talk about it but even play and promote so nibazana mpira bo kureba cyo ni Rwarire Michael na cutting across na achumanya. So Michael, thanks for coming. At least I can know you're from Rwarire original. Second half. So nyanyo gabotu ngambuche then tutabe kugira ngo mpira ogu arasinje atakanyigira musabe kongananisha of course east west Kacheka is the best. Thank you so much. Umampato nyenda kutwara umucogo kusima abo kundo wanyu abantu bingi nibazo ma office owabo habeba mwe nabarwarire na Nibashaba ngo ntakagambere manze mutere patoko mu ngaro abo kunda ihangarye akakunda ne cyaro cye cyaro kurya nintwara umucogo okusima de Soka abarwarire bo okubangambire banze ngo bizire kuzana na TV West ningana Vision Group as a whole konka ukurgira rukundo kureba the mene a Vision Group so mwene Rwarire kumarasinga mwaja mwasinga Vision Group Soka okay anyway fine now nyenda kubamanyisangu umupira ogu onarebo mwine mpaka biratamanyisibwe kwija hostinga ninga kurija ku officiatinga but numanya nakunda umupira ka president wa Bareste FC kana nyenko mukozi wa office of the national chairman na semergo kubaha ni mwena muri abanje kundi kureba sideji n'abantu bane nareba sideji muri abatakabanja bindu kuturana mwene cyanje no kubakwasa Nyamuhanga mukabendeza obuhanguzi Mwebare. Ya ogunu pato nukuleska batene ku Rwarire South Division mwana wa Radio West Radio Best mpira gwatambura mungereye tari nunju Munonga abukosera in supporting both sides Soka na Rwarire Radio West konkamwe rwabyona wagyo muzano gwo mukago so bambagambe bintu bingi Munonga wara muzano wa Rwarire cyagamba ebizubikira binge byemizano ni binge Munonga abembeze mateko kutwatira because emizano kimanyisa kutunga obuhezi kuyamba abana myentara bakargayo ogwo muzano kwiza kuzana arkacheka ombyafayo omyaka 500 ya Rwarire
tingwe sanga barazana kacheka kureka bakurga Rwarire tuzanayo akonyo patoni ndazanira kacheka bakapero gusina no warazanira nabandi konka ka team LC1 kuzana kacheka tikaboga ahabwacu bebatina bebembeza tone bembezo kasa kujango ushake okulobinjiro muntu wo ndio mu office yone rumuyona jezo ngo asakira abantu ba Rwarire wo ryo mbi asakirute bakwatro wo ryo mbi emezano bakwatro buramo hori Rwarire rigeyo nemanyo munongo musiyona ngantora kurgato mbi emezana no muntu nguke ndizo so arabembeza butwatanise munongo ngo gumuzano gwagenda je kandi omuriyaba tino mwana wita just nagambizi nariyeye dena online abakutureba itobusaji chimuturetere omuntu wena kukomoka Rwarire omuntu okomakanya kayejo mbarasite sauce mwize mutushire tukore team eji ezena no mfufa big league ezena mu Uganda Premier League twenda koma izina ryonka amazina ni Kato Faruku cya person PDM Katozo Ward kandi nashemerwa Munonga okushanga abana banje bakatozo bakora ikintu cy'amani kushangana bazana na Radio West kandi bari nkaba bagayire konka abana banyinyayo kandi tibampemura kandi itwe abebembezi tugezeho tubaba supporting kandi tubongere mu senti so ninshaba abebembezi bakama banje kandi nka PDM nyowe nashaba tuongere mu abana ba sente kandi yusi yona etwikirire nabo barebeke ngo nibatunga za sente zayo amazina nasigara ndi Kato Faruku cya person PDM orumu amazina numuhereza Victor ndi kapiteni kandi goalkeeper wa Rwarire FC twashemerwa Munongeri izoba kwa twatungo mu gisha Rwarire FC ketakazanaga kacheka twiza kandi debut yitu twatera abantu kuba n'abantu abahagize bona bambangu mbakutera goronki 10 konka tukina mani Rwarire tuina mani twabatera twabaprovinga mbona team zone ziriyokwe mu kimengu Rwarire wane iriyo kandi ino mpia kandi nakacheka nteraho nobwe kuba mbaraste iza nitujerekaho twin kabasambi ba Rwarire sponsorship mbwenu sponsorship ekirya hansi Munonga aha kuba nosanga bashami tutwine nka match konka tutine min zona zentambure zuroho no mwosanga support omba leaders bitwe taruho osangi itwe nkabasambi no yetera musente zawe oyeguramizi kandi ntusima nkerizo bakwiye debut itarikacheka omwami safati ntumusima akuba yatwereza mizi yatha na means of transport so ncece cina kubasa gamba n'abahagize bitu mwe bari Munonga mwakora ne cyamani nasigara numuhereza Victor goalkeeper wa Rwarire FC kandi captain wa Rwarire bravo Rwarire 1 LC1 specifically muongee yes amazina mbanyeta omuzano gwagenda je kurungi Munonga halime fute ya Radio West goal zisatu aharyemwe eki tinka cerebaga timu yanje nkarwarire nyintu wanje bembire kayusha ya person abwa Rwarire kushanga nanye ngachairman mpiko muri kasheka nyoka sheka tinka tahamuga konkeri izoba go mundu gwanyu go kubanza futaho muri kasheka nimbaza kusima honorable kansara yiga na Mr Safati uko no bacha person to be kuteka kubasa kwamba bakwatanisa bakateka makasente kure mtu basa muri kasheka napatoka roho napatoka roho bona ba nyebaza abantu bashatu abatamu kwebaza n'abantu bashatu twine n'ugure spato kuruga Rwarire honorable kansara yiga kuruga Rwarire chairman to be Mr Safati kuruga Rwarire abasika kwamba kwatanisa kure mbateka makasente kwiza umurika cheka kusambo mpira abembeze no bashabaki abembeze ni sangu mutwere
okwano usanga bwiro bwinzo atine ko mpira ushanga ndinyenga nkanyonka yusi nufite kamasente kandi intentaziye no kuzija bakoreki bahwereki batwera mbyemizano nyondo muto kune byemizano Munonga. Okay. Iga tukumaza tugamba no Munonga Kasim Masias kuruga Rwarire. Munonge Masias Kasim kuruga Rwarire wana. Abachi wakunda kazana mpano tero rwa mani minji Munonga amazina gaho dendo tugambire byemizano kwako basa kutunguka. Amazina nyono banyeta tukahirwa Kristina. Ndiomwe umba kuhagero mpira umurwarire kandi koko banogamba n'uguresi orya Radio West mpurira nanye nibinta mamani amani mbwe nanye nani nshaba bareke gumana bazo umbashija bonke myeto murebe n'abacara emyeto egente y'abakazi bagita mamani na yenergayo kandi akashayikiti niyo no manyangu tukarungi mweno teke mamani bo butegeki bagira ko batwataraho ebintu tugendo misho Mwebare Munonga. Yes, aruno muchi wanjaga kanaza no mupira na byase akagambo kamwe captain wabacyara byase osaba bembeze batukore cyo mbugambo kabira amazina ga. Amazina ni Karemere Teddy. Kuruga Rwarire. Abembeze batukore ki kuranga twatungure byemizana. Batwatereho kare kugira kuka kwa hariho mpira turukuza kuzana. Na nekindi Rwarire twine kishayi cyo korera mu training. Amazima. So amazina kuno Burundi. Teddy Karemere. So uko biri bityo abambagamba barwariye bona timu rwayatera abantu ahagorisha twarigiyemo amana genyini baso amana rwe yaha and byebyo biri bityo konga tugambe kintu kimwe tibine chayi tibine bintu byona abembeza baryokwe ntubahiga bureba ngo arwana amenyeto bakore byemizano tokabyango no kubiho mbworo batari physical fit abo kwemizana yambo mutwe bafiti akacenga akabasa kurwana sendwara dena akasaving sente ezikumuyiha ombworo akazo muntunguka mbito nkabarwariye hamwe bakorabira mu pato n'uguresi nabembeza abaryokwe nshaba government kurwana muno kurango yatwore cyaci basikanangu ece kibire cyangwa eco ekirimo abashuma ekibire kirimo mwinuma mwinji bakwate cyangwa kanambore ekibombe cye nambore bacombe ko mu kibire cyango tubase kutungwemezano yitu bushaheji Ankole Media on Patrick Abatene Nugresi the boy from Rwarire mutakarga bwambo biri first and foremost nimbanza kusema Nugresi Pato okurangira Munonge byemizano mu Western region ninkusima abwecho na Munonga kugira ngo Rwarire nimbanza kusima abanyarwarire abwecho kimwakora obutatuhemura twatera gurisha twariyemwe kokanisha readers na Munonga bambara stage mureke twena twataniso byemizano ebyemizano cyo kubanza nibiyambe ibintu bingi okurwara no bakucena turamwe egeneration ngankuru kubatine magara buri kimwe cyona kibera kibi ndukwendera nishaba twine ba MP na Munonga kaona mwine paka ni kushaba ngoko yine timu ya Rwarire FC ogezo tuyambe na nsarija abanda barigayo nango embargo muri Rwarire stage yonka akati no bana bine 50 nje atobacanga zero just zero yatera gushatari yemwe yatera batwire mba training arimo ba vision harimo abachi mwe Rwarire naba happy abwecho nyowe ntwe kunda Munonga konkata nakongera mamani nishaba yembeze bagenze banje twatanise Mwebare Munonga Rwarire oye Rwarire oye Rwa cha so tuza